Charles Lindbergh je dokazal, da se da brez vmesnega postanka preleteti Atlantik. Sir Edmund Hillary je dokazal, da se da povzpeti na najvišjo goro sveta. Neil Armstrong je naredil majhen korak in dokazal, da človek lahko osvoji tudi Luno. S svojimi dejanji so dokazali, da se da spreminjati svet. Mi pa spremljamo, kako se bo svet spreminjal jutri. Omogočamo vam, da izkoristite neizogibne globalne trende, ki potrjujejo, da se splača vlagati v prihodnost. Triglav mega trendi. Prava dejanja v pravem trenutku.